Rahim Production. Ами қишло хабезебиш ами ки я рӯз дар ами қишло мести ягон ҷода нос намёвӣ. Ин ами безеби дигаш ами ки ба дри хунаи мардум ай дарёфтӣ накаш? Ёх тоба кардум. Ида айни аби дар рӯзи рӯшон чия кашиди собушон? Ҷон бест? ай я шикофа ёфтанаш ҳамиқа қимтар. дарёфтум. Шавар ясе тамом безарар будай бу оймамет. хун карди шавқӣ. Оғоз табора нахӯр? Ҳозиби остай ҳозибайра сиёнка мекунам. Да интернет мепартом, замони техника, интернет. Ютубда мепартом, класс мегирам, комментария мекунам. Пул кор мекунам. Ҳози бу як зинокори дигар. ай ами як гӯшпор андохташ ҳамиқа қимтар я марда? Ҳансуя тинҷияй? Мебахшед озе ҳархела буромад дилам хавос шид. Шумо ба ҳазр ҷон ба дер кард. Я умри худо дер мекунам. Намедонам ки чӣ кор дора яқа дер мекунам. Assalomu alaykum. Chikari dixtari xola? Qayerda dafsha? Chikari gapjesi. Moshina bi? Bal. Kira ujda dori dari astanovka? Boricha. Ye astanovka tor nadorad. Moshina bi na pulam dorum ay dixtara kishki. Mayl ba. Mara ido? Yo chiram de. Naynamishim. Ay ongo chada? Nago kuşaktan tesi? Yine ajatı. Hey! Moshichay devona. Gel buraya, bırak gel. Nice view. Çömek güzel işler bırak da. Yol dedi. Şşş. Bak da. Dağlar kaçka. Эмаин. Рӯз бегаҳ шудааст. Аз саҳар боз кӯча ба кӯча квартира коф содем, якта квартира наёфтем. Ҳамин последний перу последний хона. Ҳамин якта пурсем, якта ҷо бошад нақс. Набошад як пурсем якта шаб ҷо шавем, паго ягон бо кофта мебуроем. Майлаш? Майлаш рафтем хай пурсем. Ин ки бошад? Ассалому алайкум акаҷон. Нағзи шумо, дурусти шумо. Во, ин қадар нағзи шумо. Вай акаҷон чиз мо як корро пеши шумо ба назди шумо омадем. Аз саҳар квартира кофсосем. Ростшагум ана рӯз бегоҳ шуд ягон квартира нашудааст. Кор буд нашуд. Амонда мон ду кас як дута квартира мешуд, нақс мешуд. Мо пулаша сари вақт метим. Мо чалфаз не ако топ тоза кара хона ҳамаи хушбу кара мо хеле бачаи берагар не ин касам духтари нақс. Адеҳи мо адеҳи боло об ин кас. Амда моё ки ин ду хона квартира додагем як таш мондагия. Мешаду мо ду кас. Ду квартира лозим.
نه که اوخی ده خونه دیگه کوارتیر داده این یک تاش موندگی میشد اما دو کسی چی میشد های همین یک خونه داده حاضر من مسئولیت کنم من جون این کسا میگن یک تا کوارتیر بوده است شما دلتون رو دور نبرید خیلی من میگن این نقص کرا بایم به یکم بالش می کورپا میمونه میشد می تو یک کوارتیر یافتن من اختی شما اگر دلتون من بنکشید جدو میشه میشد می مالش اکومو سگلسات کنیم میشد اینا که خونه نقص خونه میشه نقص من اینجا چی تو خونه نقص ها این لامپشکش سیتاش کار میکنه من دخوفکش هم دستمش دست من نپخته میگردیم نوی بزایی نمیخریم اکنون این مسئله خیلی رازویت کش پرابلم یک تا رازویت که میگیریم دیگه نقص خونه تپ تازه همه چیز است ما راضی اکو مسئله پولی سیویت مسئله آب باش خیلی میشد هم درون نشد هم نقص میشد هم درونی 400 تومان میشد همش خیلی نقص شد خیلی اکو جان ما خدا خواسته باشد این شب اینجا روز کنیم اجازه باشد فردا صبح ما رفته چیزو چوره گفته آورده همینجا علاقه زندگی سر میکنیم مالش اکو جان من اینجا قربان چیز شد چیز کرد اما چطور خواهم برویم؟ بای میکنیم چیز کرد شما گذارید اونجا با اون جوگت ها شد ما بای میکنم اما این خیلی میکنیم این تو آی تو به عقلش خیلی جا گپارت افتستی شما دیلتون دور بنابرید من با دیلم نیتم پاک من این تو میکنیم من تو میکنیم من این تو میبیارم من این تو میکنیم من میدونی چی شد؟ گرانیتسا من شب بادا غیلان شدم من این طرفا نمیگذارم شما غیلان شدم من این طرفا نمیگذارید من شما خوب کنید من سیتا میکشم من دیلتون خودت جان هوا خونکم اون قدر نیست هاش من کتکه پشیده عادت کرده که خوب روید من اینجا من یک تا بیلت گفتم با یک عذابی دسترس کردم بیلت هم تو اوچیرات پیلوتی هم با اوچیرات هم یک تا دسترس کردم چیز کنیم خطو این خمیشم تو نگیر همه دلقتی در آمده کینو ببرم ما اصلی زبا پرده میبرم محلش می ای قربان جان 3 سالی دراز ایبالا یک فوپا پریده نتونستی اکرم نه با ما را ایبالا دیوال میکنیم Rahim Production. کیستی تو؟ ما جین هستم جین؟ بله چی خواهش داری؟ 3 خواهش رو اجرا میکنم 3 خواهش؟ بله 3 خواهش اوه جین جون جین جون تو 3 خواهش نه یک خواهش ما را اجرا کن ما تو روزی چی خواهش داری گفت؟ پیش بیا جین جون تو میتوانی که من رو در جای زنمانی و زنم رو در جای من من یک بار رنگی مردک رو عذاب کشم کنی هنرت رو نشان ده زود من از همین عذاب خلاص کن حاضر رحمت جین جونی رحمت رحمت جین جون خیر اش ما ایزانی ما این گاواکی خیلی میاجوسی اش به بجوش من ناشرگی چوا مش ناشرگی نویرو همارا چاشی بیانه کاپی؟ او کاپی چی بگی من امروز بی؟ آبی تو گرفتی یا خیمه دا این آزی تشکه
زندگی بیزار شدم این آمد گیچوا این گاو جوشیدن احنا میمونه بیزار شدم همین جینا یکم بار نیافتم همین جین می اومد عبرت نمردک میشیدم زنک بده قیل بده همین کوچی نبیدم این سرش بمونه زنک کنیوش روزگار شاوکاره ای وای جانمه مانده شدم اما مردک بدنم خوب بوده این جینجانی در کجا باشه این اصلا پیزا نکن آه جینجانی آمدی جینجانی آخیر تو گفتی که سه خواهشت را اجرا میکنم اجرا کردم همین یک خواهشی دیگه هم را اجرا کن صدقه خاک پاچم جینجانی ای زنک بده قیم بده جینجانی عذابی زنک ها قیم بده مرا عبرت نمردک التماس در خاکی پاک بمبرم جینجانی بعد 9 ماه تو برای چی بدی 9 ماه آخیر حاضر میخوامان بیزار شدم شما حامله دار هسته چی؟